Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Andiyan ako nam kunak, Lourdes. Tatang nakalawlawag timbagag ka na kayo. Nisang di tinaklon ko ka na kinagar-arem kanya. Ha! Apo na yan. Siya din nung tanang niya panam ti utek mo. Dadya nga saldi, tinaklon mo ka na kinagar-arem kanya. Hindi to ta. Napaklan nga sadot, lumalamot dadya nga lalaki. Tatang, ha! Apay nga nga dadya nga saldi, tinaklon mo anak. Imbal na itmet ni Nanang Mano. Nanang agpatpadat nga babae. Nagwapo ni Saldi. Na macho. Very neat. Awan ti madig ambisyon na. Saan nga inom? Saan nga siksigarilyo? Ostot ako nam, saan nga inom, saan nga siksigarilyo? Iyem na pagklanmat nga sadot. Ada ka di trabaho na? Amom ka di nga trabaho na, kunawan. Awan trabaho na. Ayam. Amom nga awan trabaho na. Ken na agdin dinamag dito lugar tayo nga sadot, napiklan nga sadot. Ngam apay nga isot naklon mo. Tatang, gabot ay isot ipatpateg ko. Ipatpateg ko ni Saldi. Kita, jakayat nga mapukaw ko isuna. So saan nyo ko man nga pagibiyangan pa iti puso kang agpili datang, nanag. Gabot na talaga nga ipatpateg ko ni Saldi. Ngam, mabiyag na kantong ata. Tatang, sa anak ba't nga na tayo tapos biyagan na? Di ka sa po na. Si Kamal at baka mo ta anak mo. Rapo na yun ay apo, Diyos ko. Agbabawi ka to. Sa bagay. Agnubyo ka pelahan. Ang kapelag asawa. Kinapudno na tatang. Kita pagkimpinte ka asawa. Ya! Samya kayat na iya ka manugang. Kabut asadot. Ken lumalamot. Nagbalin nga ro da problema at manong naimi da tatang kininanang agsipot talaga santa kayat ni Saldi. Aging kahit may sangal daw nga napanak sa dibalay da, jak ammo manong naimi nga agmay may saghayam. Kitgabot na talagang ipatpatig kunay, dito yan, nga da napasamak ka na kami manong. Ni paay ko kini Saldi iti kinabirhen ko. Iti kinalaing na manunimi nga manglailo kanya. Iti nakapanangamal na kadagiti bibig ko, babaen kadagiti agkakabara nga bibig na. Iti panangaprus na manunimi iti barukong ko, ken ti adda, iti nagbaitan digiti legs ko. Dito ay manunimi nga na arus tirik na. Ket nakunak itinakin ko. Sanak to nga babawi. Gapu iti kinalaing ni Saldi. Amang pa, ragsak kanya. Amang itayok-tayok kanya. Nakalalaing ni Saldi iti romansa ken nakagagagat man. Yore kumasaan ko na kayat ngam ala ko na naman eh. Nakagagagat man ng nemi no itrabaho ti kama. Dado ti bagada nga sadot, idin ito nakagagagat. Aging ka manong naming at iti mismo nga naganak kang kuwan at mga ibaga nga kayat dan nga agasawa ni Saldi. Umay kamton mga sasawa. Kinuna ni Saldi. Sige, ibaga ka na tatang kinananan ko. Intun ka ano. Ngimsagbay nga umay ka mga sasawa. Kanda ka ano kasarita na kita naganda kanya. Kinuna ni Saldi manong naming iti manugod ako. Napanak nga rod, iti balayda, manunemi, kat siyempre nakasangok, dagiti naganak kang kuwan. Lourdes, balasan ko. Kahit may unahin nga, agasawa ti anak mi. Tabarbarin ko namin, no. Isuntun ti panagbalbali na. Ayun yung kahit yung sahon tata. Anat naskan nga balbaliwan ni Saldi. Di mo kandiam mo? Nga sadot, ken lumalamon ti anak mi?
Nalay nga mangan. Di na kaya ti sumalog iti taltalon. Di na kaya tagsapol ti trabaho na. Agpapagawa po ta. Mangan, maturog, agpasyar. Abi nga da kami ti makamo ti magastos. Amin. Dagasagana kakadi nga makiasawa ti anak mi ti likudan nga da mga mismo anak-anak kang kuwana ti mangibaga nga sadut ken lumalamot ti anak mi. Gabotay patpatik kuso na tatang nanang kanandan mapaspasamak ka na kami. Nagagat ni Saldi. Nagagat nga.